Ama šta je po Kuranu prvo stvoreno, zemlja ili nebo? Tako je. Odgovori čovjeku. Da su bili, kaže, ne znaju oni kako... Opet sam pitao. Odgovori čovjeku. Jedna pitao po Kuranu. Bilo te pita, šta je po Kuranu? Zemlja ili nebo? Jesi tu? Sura 2. Al-Baqara. Krava. On je za vas sve što postoji na zemlji stvorio, zatim je svoju volju prema nebu usmjerio i kao 7 nebesa ga uredio. On sve zna. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع Sura 41. Fussilat. Objašnjenje. Reci, zar zaista nećete da vjerujete u onoga koji je u 2 vremenska razdoblja zemlju stvorio i još mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova. On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u 4 vremenska razdoblja. Ovo je objašnjenje za one koji pitaju. Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i zemlji rekao: pojavite se milom ili silom. Pojavljujemo se drage volje, odgovorili su. Pa ih u 2 vremenska razdoblja kao 7 nebesa stvorio i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nad njim mi bdijemo. To je odredba silnoga i sveznajućega. قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja bili jedna cijelina, pa smo ih mi raskomadali i da mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? Sura 79. An-Nazi'at. Oni koji čupaju. A šta je teže, vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, svod njegov visoko digao i usavršio, noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. Poslije toga je zemlju poravnao, iz nje je vodu i pašnjake izveo i planine nepomičnim učinio na uživanje vama i stoci vašoj.